些西路嘛，在教育大爱，我们所经过的，好，我说你那多年好，我立到misa pangsahay na kita pangsahananay 这个mata anini ay ko orip away ko cima anay saan ko saan mata asay mana away ko cima anay hakini satu kita aci harateng mabana kita nano manikaway ko orip no toas iti ya yaho ta pakai ni tini ifanak nang ra ta matungar sangaan mara tanang nang ra pakai ni tu ni atanang matungar ko fanag no irarmay kamangay mitungulay tamlaw hatiray ko suan mataasay nanay kita aga pawanan aga tawaran ko suan mataasay to nano mitaklifan urip ita no toas sat ko sual nang ra. 好，natak o sa tiawa ko hao no pasawali. O pasawali sa ito hao o pasaabisay o kaami-abis to mamang. Now o langat no orip no dini o baku anyaro hao ay amisay. Hao ano ngatu ko sual natak tinito tora cirangasan hananay ko sa tapang sualan ko na orip no baku hao nanotoas saga ratag o mitingalay to tini kaayaw no ni o ano tini o dini malhaka sumato na sochi hao na wikilan hananay to sata pangasumal o wikilan hawikilan toro me ame ata wikilan ato kasumar hawa hawi di kaayaw ay no wikilan atamlaw ano tienaw sa maray so atay ra itienaw hao to nini o saliran hananay maralasal kita nini hao hai mawana kita o nini sa soren ako hao o ramit nira o siraw S I I W 还有的时候绕绕上那个那么过，又是用英文，又是用阿密斯的。好，安罗山，我们应该说，马嗲多你有英文好，他说英文字母含拉多 A B C D 啥一都，但念法有不一样的。kita好啊，你misal kita tu 字母按上，马嗲多的英文可能比较顺。你的念法的时候，dia tu nini tu na misalnya ya 发音的念法好，那的比较马上入手小了过，所以好弄做好希腊那个 S E 希腊绕 R A W 好R A W 马绕绕都那当然了过好希腊那的soalnya muna siraw hananay maraw-raw to kita ani semua no aninya itu atam daw 现在的人对喜绕这个看法就没有过去老人这么样的有比较深好比较深一点aniya atam daw hao michilahan ho usiraw san 这个他都弄嘛，对吧？是不正确的说法了哈。我们的想法也不能用这种就这样子带过了。喜绕就是有盐巴咽上去了，就是喜绕不对。好，其实老人有很多种的说法，你看好。那pakaininta to niya sual hao. Oh, to ni hao. Umamaan hakya ko sa siraw ita ng tao. Tanang, o sa kagay, dito na titi hananay.
好una titik ku sakaka ay malo sasangaan ka tu siraw sumwal hao saka sumama kuat sa kita tu na titik nanay ta yaku akia una bisa sirawan asatu kita diga yan aku asumuwal ku bisa siraw no mato asa itia wahao那我们再来做其他的分析，好，把息肉怎么样的去把它分出比较清楚一点，好，我们息肉那样，有2个步骤，应该是这样子讲了，我们过比较简单的说法了哈。第一个步骤是米基拉，马多阿塞，当然了。我们是要准备弟弟吉拉乌吉纳还有个蒂莫尔号，就盐巴好吉拉盐巴，这2样东西绝对不能少。当然了，还有很多种都不能少，一个是器皿，那器皿过去的老人就是用比较古老的瓮，在前面之前哈。Mafana ai ko mari tengai mi sanga tu ni kurang han ku ong hao kurang han wato asai ko ya umang ko sa pitolo ng raya ya apya kami hao sangana ko dita 我相信乌尼好una no mi nanaman ng rato no rumah ai pinasalan kita o amis 可能过去爱好寡地你爱好没有那么发达。ko kita o bangsa to bisa nga to hati ni ay ni na naman dono tao sa ira ko matinay kurang nanay sa 很漂亮ko no tao kira hao 所以awa sa to在巴卡麦ko 你打当当我个人比较粗糙的东西有我改性他多都比法利山尼多义务了哈过去马多阿塞那的Iraku mafana ay hao ya China na kami hao ya mitamburungan ya o ya onots kami hao 两边用熬的两边弄一个一个妈的ya ya bisa piling hao pikataran ya mi olo China na hao mirakat ini aro jengra 伊拉古拜基诺，你要爱dia我爱，用什么？义务就是我班奈我 flat 重要的，伊拉都 flat 哈都曼哈基欧罗哈基阿菲哈基人家台湾不会了，我 flat 最重要的，那我班奈安诺哈了，那呀阿萨。Wasal hakwa sa maurong nira mira katuniaro rurai tsaka sakura Taiwan 这样，弗拉找safari 好，那最贵重的东西，我想，帮在还不至于有那么重的东西可以跟他交换哦。我呀，啥子把那掉马克莱亚古尼要ano man to kapanak to hati ni ay saka sa ira ko kay singa nay sa ya kurang hana na hao mita na mai ke to asai o ni o avi o asisiu o sa pitolo nagra lamak hana mi lamak ko ya bisa nga nagra petai ta kurang hao hati rai ko bisa nga mato asai to ya kurang nay ta matali ni na kura ya hao ta malaca 我们给比起来的能弄呀，好呀，好沙西绕，哈那那说了挺好，好沙西绕，我们想一想，沙西绕一定是一种工具，沙西绕很多种的工具，好，不管是嘛，乌吉拉多，你达比拉多，好。tapi ratai siya sa numay ya tapos kami hao itira ko mato asay ami jira to siraw na itiaw na iraw kya ya sapat no kami amis ya paral
awai. Ya mati ya hatapes hanma sapi tapes kami no mato asai itu asal itia ihu tapes mato asai o matirai ya usau tu mahal kaharkan ami hongku mi fongku hau matirai imatirai jangra ami cirah ujirah nang rahau ukatingila no dia hau mitang tangai mitanam ke mato asai san ikur sa tao ira tu kia sapauti sana ya出演哈，伊拉个人出演，在都比当古嘛都阿塞都这啦，这是靠海边的哈，米吉利亚来，阿跟我都啥地比较好，是不是？伊拉个米巴扎加亚都嘛的来这啦，伊啥地，伊巴萨瓦里，ya awah hau uswanu ma to asai mi tang ai changra to ni o chira na awa ku kasui tata angu falius ala ku kasui i riar iti hau awai hau mi ala itu kilang o mata o ni o salingka hau o kinshifu mi kinsa to tangai ala tu awai hau iti hau dia mavuki lo mi cukai mas kia pangcah dia tang ai kilang ala sa tu yang mga ayay sapi tangtang cikacik no mato asai yang mga ayay sapi tangtang tirai ko yanan na mato asay kilang iti ayaw iriar sapi tangtangan nila to nanom no riar cilahan mato asay iti ayaw saka hatirai atau ya hatapus anja utapira maro picirah nara maro picirah teli nara itira tia kureng nanai hau awana kita picirah kumato asai kemi hau saya patelu sana picirah kumato asai citulungai picirah tamlau ira aca oya mato asai atamlau o inanengai ami tiru amato asai saya kematian ini cima atam lau mami mga bisirah saya itiaw saya kasaan uji tutulong maya sa bisirah atam lau ansa hau ka buya atam lau mo bisirah tatak saya ka faksis o bisirawan nila 不会香，同时可能会特别的咸。好，masuk aku sirau no pasawali harap masuk kami sila si Wang 老师no 发工 no jogangan hau no kakacawan asirau fangsal ku sirau na cai kacimaan ku sirau no ikini ai no pasa amis no katimul hau sabulai itu tuh ya tuh mai nai hau da ku makan ai tu ni hau naon有马来西亚个鬼店以后，一路盖好，民国58、9年哈，马来西亚个店，民路盖米沙弗，但那个一路也店，以同学个们西绕能绕，一来管卖，第一次aku kuman dia sevakas aku as, ku siraw niya na tao wilang ako no jemay panmay no anak ini, o salu utulungay to hakya maruhamay sa kutsayay kutsamol nila gura hau no pasawali away kutsamol kami amis uya titi saya kaji samol ko siraw no pas amis utitulungay misir jira 就是那个专门在像乌拉鲁马安国呢，在古鲁菲闹烂哟，不是聚会所的，也不是年龄阶层，是家里面或是家族。好，那ina le ku nini u lalu maan an ungasaw cima ku mafanay mi sila nahan ungasaw hanana ya utsaya ya ku lalu maan utiluma ay gora saka mipacok to favoy ano citama to favoy matahilahi kata kurafaki daerah kurafaki hau mi marafi masuano raruma kiso faki fangzale ko siraw那亚西绕给妹，其实我们没起来，喊你了，所以还是以家族、以氏族为主。起码给毛发爱米西绕、米沙西绕，我也不怕tulungan nila. Ano saan hao? Di sa na kaya rumah.
ira itu ci ira pake ira itu ano ni kya ang ay to kila sa ira to cingra cingra ko mami ci tulong mi sa siraw sangko sa ciao no larumaan na uvaki ni kira hatiray ko dia ayaw tutulungay mi siraw rata uswara ko honi kami hao cima ko misa siraw cima ko mi tekaay mi arak sakis kami hao itia tu wala rumaan hao hatuman ya faki tayo asa iruma sumi salak na siraw puso aya ilahi ay atamlaw ungulo nila tura faki kira so uya faki mamisa siraw san bafana kuya la rumaan atak usafa to wawa itu kira so mangulo cingra so uya faki mamisa siraw hanya sumar mi ara aw uya to aya la rumaan ya bafana imsa siraw tamlaw kunira siraw pang salah itu sino tulungay hatiray ko ayo sana abi sana ko hao 就专门就是这个家里面有一位或是比较年轻的很会米沙西绕也可以他自己但是时间上一定有他的时间。好，我们就讲到西绕要怎么样的腌制。好，这个西绕米吉拉给说你不要太吝啬，给说多吉拉。我算嘛，大水姑娘，好，不要说把无法啊，你说多呀，多接啦也是不可以，就是经验，我呢，麻烦啦，也麻烦了你接啦，然后怎么样？Mister saudara Titi sama dengan比服务业saudara Titi，这是他们的经验，我呢，好，不是每一个人也你说要教是可以教，大概的你所知道的它的距离多宽，你自己要领会。其实你能爱uraram wawa 你能不 bisterno 嘛塞干嘛呢？其实好大概是这样，不会差很多了哈。难道要用尺量吗？不一定了哈。那就知道大概是这样。第二站好，难道好了？hami fakjiwakia lumaan sa na ako sa asirawan na pe nari tatupian bisa siraw sa kahadirahaw so kri yutia misirah sa tahaw mafana away ko matawalay nila karamkam ko kamay nirahaw mi rutarut ya sirah sa murit sa nirahaw sa bimurit ya sa nira rutarut sa nira mi sipasip ke sirah di kapkang latuya pi ka pifuya dia ya dia simar dia cike mi hao ya ada mi rotor itera ta hao yo mi pasu le kisu ke mi ta kurang da titik mi hao ya ka fuya nya titik mi hao iran ko cira itira hao ta to ya什么ta对pasu le han su dia kurang 别人说要排整齐，不要有缝隙，这就是老人的智慧，不要有缝隙啥的。那我们现在我们才明白，有缝隙有什么？有空气嘛，有空气有什么？有细菌嘛，有细菌会怎么样？昂多了嘛，对不对？昂多很多个题目里面还有昂多了个写到一说，当然了，因素不只是这个，还有你的手感，还有你的体质。什么叫体质？爱流汗的时候也不行，这就是过去老人的经验。你看，好，米吉拉是排站，给弟弟了嘛？当然他们不会听了哦，你自己的手感怎么排的弟弟，尽量里面不要有空气，稍微压一压。你不要说弟弟给你好，不要弟弟米吉拉说你的手拨一拨，然后到时弹掉吉拉给你好，然后那个在米夫伊安斯特给你好，你稍微把盐巴在里面，把它夹着那个盐。把再塞进去，塞进去，这样子的话，按照摘要你试试看那个肉里面是空的，里面有夹盐巴，塞上去，你差不多20天你拿出来看，里面是臭的。他弟弟啊，来，因为他究竟是他没有受到
盐巴的这些怎么讲受到它的影响的时候，它里面会有一些的空气嘛，会浮掉嘛。好，那这些东西都排好之后，挨豆上去给它好，就可以把它盖起来。要等多久呢？大概要20天到1个月的时间，就是有盐巴初期验盐巴的时候，你按这个时候还有一种的方式，就是慢都是五安尼啦，还没有当时啦，我你按哟，我们安尼啦。好，也是我嘎蒂莫蒂莫了。好，有一种安安就是里纳洛喊哦，念好里纳洛，嘎蒂莫里纳洛安的也记录给咩好，里纳洛安的也记录。但是我们那边里纳鲁是那个底地，就是用盐巴腌的，叫里纳鲁。里纳鲁喊的那好是这个是还要怎么样呢？还要可能还要拿出来，要米其拉阿弟弟当恩给米。一般这种肉是什么肉？你那懂？比如说猪头皮啊，哦，猪耳朵啊，或是猪脚啊，或是哪些东西不是做洗肉用的，可是我们又不要让它去太我们阿密斯就是喜欢有比较咸一点点的猪肉，不是吗？如果是你太淡了，当然是一点味道都没有了。我们又喜欢有一些咸味，皮又厚，对不对？大家都喜欢吃，可是那时候煮起来以后就不会太咸了。要么点来啊，弟弟怎么样？我就简单说，准备要煮的这些肉叫里纳肉，阿米斯古拉。那至于那个咸菜叫吉肉，阿米斯古拉巴萨瓦利哟。好，那跟我都搞定了。好，我一个朋友就开玩笑了哈，关于里纳肉这个问题了。那我要为让啊过好，他是我长光的，我你要嘛，你说o sakatusa tu kira papahian ni samukong tena kira mana nama itu ni apa papahian nino kai tare kwansan na papahian pati ko jing rao mga tato tare tauyen pati ngo hanira uyasan ya wilang aku taira ko misara makira ilang man aku hansan ya tamlaw san no aku ira tumino kai hai san hai ira ko mi hawi kilan ako alinaru san hai ai kira anakku hai ni fadisa ako ano ni aira tu aku kongsa tanga sa itini hau tang so upi tang itu san hai anakku atira ai kya haram hamnya faluso niya marawilang dengan wat ko lipak niya marawilang sadak dia medyo tataki-taki kami tatusa amitala to dinian 小姐，好，我萨卡杜萨图古尼安，我这个发言人啦，好，这个大家位好，那他答案图古我你要一点，好，ira masalah bukan sasnya evolusi dia, itu ira kaya bau ni lah, nah, jika kartang itira dia bau ni lah, matu saya ke kanir kaya evolusi ni lah, misalnya, soalnya dia bilang aku, itu kaya ni nalu, soalnya dia 塑胶瓶的啦，沙拉喊的啦，那的确呀，这菜给米伊拉嘛，我打哇都过阿外一点是来，是里说都搞贵点嘛到，那个行给为让我罗马都必须的啦，什么都搞过了，这都打，我到啊贵点，hati来ku nika kasa si Roma no tachawita，这个是我可台湾的话，今年还好哦，也不错啦哦，这样都我不。Kau tu dia bilang aku masalah ni hata itu tu semak no fafui semak no fafui di pacu kita tu semak no fafui ufa ki kumanai na tak tahu dulu ke semak na maminya mata tu lagi semak no fafui hati lagi ya di ka pakai ini tu di ka rarau no ngangan atau no ke tivang 好
题外话，过你hati rai hau linaro hanu ka amis kuya tatangtangan bichilahan ko ni sa ungangan no ni anak 所以才都有要我们起来喊喊后过年好，所以我们讲这个就是这个样子了。好，都你东西是你bisa sirawan hau,然后你说那干嘛好？头过你我第一步做过你哦，但mga ay ahanan ko titi no futin 可以，好，titi no futin ay ay to hati nay, tira ikilong 大概7年个规矩咯，然后你福丁古沙发古马来寻求进来的啦，15天就开始了15天就开始了，那个韩国冰箱一调户白肠搞的呀，15天伊拉都15天伊拉都，哎呦，你当发发呀，规得了伊什么那么过下厨房好，厨房叫什么，那灶架，弄卡地么好，是非，你最叫的好。Kaku itira i kari lavangan pakasanak sa kabataan do kaku tau to matau dia lei sa papaya hayan sama mati di satu so kunika senga matsara to sana ka no footing itiao to 白仓了ani ni ma fawa itami acha ko 白仓好几千块我在一条这都个飞路ko aglis asana kan maro atiri kali lapangan sama tumaman san ku ni nguso at sa mapingot ku nguso tu ni ka sana ka sa nira itira i lemi atira hau uni ya ufua ku no mo nyaro iti ya hau nan barat mi kakahong ku ni o mi futingai ta mafuti o lavak mara taf 5 kutuki patsfong tu tangra uman mi patsmoto mi patikas kami habis hau patsmot ka timur mi parikis tu ni ho tikas raji amala maalai san tusa utsai ufwa sahoni honi umalai ufwa urma uya chi ananai hau kaciki anan kata baring hanai ya mazahata ai ku sapik-pik i kuruh hau cerak sama cerak kemi hau matirai yo kakaya ai ku musuh liang chong kai musuh i chong ku ya kaciki ku ya kemi hau jaga kakahal ku ya kururai nira sapik-pik hau jaga tatang tiga tataang kia matirai jaga arak ora o ya sa sa baring ku mapatikelai sa ufwa mangarap ko atihai atirai ko tiyaw matirai ko bisa sirawan ng mga taasa iti ay ho nang han kukurang tusa kukurang materi tirai cie ko rira upi futingan hao kay 5月左右ora 4月到5月6月di bipanay to kira kaya sa mi futing sa mi futing bipanay to marang bipanay mi sa asisiw to marang sa asisiw iman to mi kangkang to mi fresak tu capuk pasava tu han sang mato asa dia oya ya bisa sirawan kim ya dia hau misilahan gora hau pati ko tu kita yo ya lu titi tu hau ano ni aso mato ko ya kok kita bisa sirau hau o soalan aku ni sirau han ne masaman wis to aya sirau yo hau atau 5分钟 hau pasal tu kita naon ya hau hau 我印象弟弟，第二步骤是什么？20天到30天给你好，salah kan misalah kuya titi dire kurang fik kan ni fik ira ka sarang dire fik kan tiriin dire i taray kuya titi hatsai han mi hatsai misalah ya titi fik kan kya cilah usaw satu kya mi hau kuya to ya sarang nira atau cirah uya sarang dire kya mi hau senia antara i kurang i langah kurang satu i langah senia i tera i langah tangtangan mi tangtang papi rokhan ta nanangan so hakwa hakya ko sarang nira ta matlef kura titi san hau tungalan sa tunanum hau ba hau tunanum tungan sabi tungan mga sa nanum matlef ta ira kya
你当当就是你付啊给好，有酒有za matawa to aku kaya ya nano remes nila kami hao matangtang isu kami hao zau kangkura sapiman mata Sirok. oh sirok hai Sirok kan yan. hai sirok kana mo hai wan sapi tenas tuaya kenau hao tu mama ya 很呛的kenau 葱之类的好 sa tenas no mato asa iti hako matiray sa kaso so kan jadi akato ko jilah hao matiray ko pitanasan mato astia so tele anara tahapan na bitaw na ukah jilaya sa jingra sa ayay ka tatiyah jingra sa ayay ka puhal jingra hao matiray super so ano kumando so sa lakan to akan no no say ka kumanta sa ti ako kumando ka jilay latak ni to unika jivrang nang ra jijuhal sang ra matayal jicer sang matayal hao hai nanong sang ra say sa say ka jima sang ra hao bahar kurira na hao kami tangan so kami hao fasawan mi fasaw saput to itu sa gisuhaw tato ya no kamay so kami fara fa to jingra ita to ya pa kami hao 半瓶的吧，还怪个厉害过了邪绕一术，那你自己去调整了哈，大部分都是半瓶了，我毕业那么多，所以这里还是米下的发发量发了发好，马上努干嘛是米下，伊拉过了包发烧上来，东妈妈嘛发烧都呀呀，kuya kaya sarang ni rahaw mafasaw to kaya mihaw mga idong kamay matali iti rahaw sa kamay so ta mihiya kisutia nanom kaya mihaw tanaman so anira naaway ko chilah to maras ngesay chirah ilano kaya mihaw tungaran tiya nano chirah nira tanaman ako kamay so tiya talay kaya mihahan asumi rutarut an marasuol tira naawa ay tao tungaran so kumamang tiya nano chirah nira an asman irato ngares-nges ang sub kamay so sa ay to karatlaw haw ikato malam to teto kamati sa tapang sa tuuchila ku ano haw chichu chay tieno aga ana sub kamay miro taw tulan ila no kemi haw ano awa ay ko yaw taw kan lang kuchila haw taw kan lang kuchila natag itia haw ma tatya ko siraw iso haw itia ano so irato ko ngares-nges to mang tira kemi haw ye puso tai to do chila urira haw nga ito ita to itiya kisu yung mihiyak su tia haya kami ha mifasaw kisu kiti kami ha pati ko so kya titi antare ikurang mi pai tu kami mahaya pai tu ya ma pasufa pai so ita to kisu misani to ya mi pa yan su to pa haya sarang sani asa misani lapong sa malapong yo malapong ha ita ala ang kupikulo pinats mi pinats hao saka pau-pau ma pau-pau cak ko ya ko titi hao to sarang no nira hao pinats ko fakloh tira ta sorry nga mi tahaf farul pina ka tenes panlin son bato asay hao panlin kisu mi dengar to rira kurang pafana pat asay jaka zai za kusha 2年都有学了马多阿塞2年还都有学了马多阿塞，所以这个他爹古学了马多阿塞的以后好，unian asirau umang ko sa pistel ng ra u furo tira i tat palar kan mihaw tira i palar mapatsak ko furo cak patsak kan ko furo ta masanga nila kuya furo kan mihaw masanga nila kya furo patsak kan nila mi ala chira ta ti te ke mi hao ta ano cha ka nga ai ne a cha chai hao na mi tai lam do tam lao hao ta ya ni ra tu long ke mi hao pati ko ni ra ya no sa vai sa mi ta tu ke mi ala ni ra cha chik chik ni ra gora so ya no ka ma ya ni ra pati ko ni ra ana ali hayan ano ma lang to ko ya sitter sa oh ta sitter mi sa ma ti ra iya isara hatirai ko kuman kakumanto sira itihaw ta uni afutin hatira ay ito kupihan mo to asay
Zaika sa siruma ku bisa siraw no mato asay o mga ku futing hao an zaika fang san ku bisira pichira su tu dio futing zai tu ku sasanakan ku ni ikaw dira futing hao tau hao tuluhan do na bituluh tuluhan bisiraw bisa siraw kaya sakat cek san hao matiray ko di niya ya to pakai ni ay hao pati di ko pakai ni ay to ni ho siraw nanay hao na hao ta sumasta kita hao ila ko rumay haya akya bicirahan na mana ako no ani ni ay to masa si ruma to kami kuno ani ni ay bicirahan na mati itu kita san ani ni hao maruf yami patakayan paasaan itini iya i yeshi anza itira i做呀anza 做活动的ina jila mi jila lava ala的mi烤肉给mi好乌里兰这股西肉古啦可是很多人都讲是无锡肉无锡肉不要用那种说法都西肉行的呢就外国没有礼貌喊我把到阿塞的呀要umisilahan hangkura在katulong to mi linalo anahan utatang ni kurira umisilahan hantukura umisilahan ani ni kan hao 可以弄很多的香料阿拉维塔你做活动的时候米那吉拉或是前2天3天吉拉那个很多的料它腌制了很多，又是酱油了，又是什么，对不对？很多种的料摆在一起，那种东西就是米吉拉汉国啦。我都弄嘛的嘞，不是真正的西绕国啦。西绕嘛掉都爱死鬼啦。那我给大家说嘛，我们就先上到这，我们先休息好不好？好，我们先休息一下。好，好先息，然后过来你在那块。以后你要这教是那个做改 mas 那个芒果的意思，做改 mas。使用的意思，日文。对日文，做改 mas， 我日文过了，做改 mas 呢。没用到。也没其他那的法芒果学了过了。也没其他那的法。呀好，没其他那的法好，其实。no bahasa Amis kan ufuka no bahasa Amis nah所谓fuka 是一点好个么多啥这个那个豆腐aja apa samo nila utay no siri hau ubasawali wago mi are tu tay no manjer anja no ya no rawar so usiri saja apa samo nila tu tay no siri ira ko ya ku mangya sahil hau ira ko sahil ya kami no tali kami akawin no tali hao ira ko akawin no tali ira ko kulasing ta utafu ta utay tu siri hao paswali so no ufukan si samur tu tay no siri kuitia ay sa ufukan ani ni tu awai tu piaran tu tay no siri kira tonyonia sa tu ya tafu usahil atau kulasing hao ta ufuka hanara kira samanan nuto aso ko so ulam ka kaya fukahan na kanu manen kuno ulam akului 内脏mana 内脏是没有那么直接吧不覆盖没有直接你过之后稍微把那个大便清理之后就那个啦就直接了是吗哎呀我们有所以那个覆盖为什么叫覆盖也不讲说大便这样所以有很多东西加在一起的我们现在都很难再去说大便我们说就纯大便我们就说覆盖也是不合理对不对他们也觉得说那个覆盖的话比较高级啦不叫大便啦那个应该不是覆盖是经过我想是覆盖是经过加工的啥个锅然后叫覆盖没有对经过加工什么叫做ya no minta kami ira ko tofo
lagu kulasi, lagu呀，zahir呀，tali akawai tali，这些东西大便哦，然后加进去，然后腌制，粑，叫胡嘎。消毒这样，对呀、那消毒。那个以前没有酒的时候怎么做了？有时候没有酒的话怎么腌呢？没有酒、哦，哎呀，以前呢、古老的人怎么弄？古老的人哦，哎呀，就是饮巴就好了。啊，对对，对呀、那就后后来现在后来对就是我们的祖先、祖父类的，后来会喝酒，啊，的masamaan basta mo nang ratahdi ay Francis na ron. 伊 Na 拉 Francis 个 na. 变得等伊拉个好，那么 Ay, 别组哎啊，米生啊都白，那边 masa, 跟汉那拉都过遐，有 man, 小女孩，给她 oh, 小麦啊哩，那边跟ay, 米 ay, 啦，打 oh, 打就吐出来啊，那么这里然后就开始腌米酿，oh, 哎，那比造酒呢，不知道哪一组啊，忘记了，是哦，要那么厉小害。女生哦，小女孩，我们哦，我们那边哦，亚迪龙喊的那家，我们叫九九呢。为什么九九九九我们叫 QQ，九九好像就是装那个腌肉的那个瓮啊？哦，QQ 还那么，哎，为什么呢？我看过，就是比较小啊，给它口你那个要拿肉的时候都用那个小孩子的手，要不然的话就是用勾上来的。哦，是哦，哎，啊，用东西，因为哈，如果说那个口，我后来想说，那个口大的话就很容易被偷啊，所以他们做那个瓮的时候，那个口哦比较小，那个哦，手进去的时候拿肉拿上来就一个拳头了嘛，就拿不嗯，上来呀、所以他们就叫九九，我们那边就叫九九啊，是哦，哎，这 QQ 可能是跟那个 QQ 就是小口吧。对对对对，反正就腌肉的，只有腌肉哦，腌肉的才叫九九呢，啊，其他的哦，都叫迪弄呢。哎呀，哦，我们那边的说法是这样啦，所以他们都是用勾的啊，像我们以前我那们小孩哎，子，哎，不是，那你们那个嘴很小的话，那stir 就很小了。慢，一样要 啊，stir 就一样啊，那个手可以伸进去啊，哦伸进去啊，只是你要拿肉的时候拿上来哦，你拿那个肉的时候呢，你那个手就会变拳头啊，那个口哦，就出不来啊，所以就用勾的。我知道，我那时候我小时候奇怪，都叫我去拿那个肉啊，没奇怪，那个时候我就觉得那个它的口哦都比较小，所以到后来我就问说，那我这一样叫迪龙嘛，那个主要我 QQ 啥哦装那个腌肉的叫 QQ 啊，哎呀，他们都要用勾的，小哦，孩子的手可以拿。哦，在排那个肉的时候啊，在放的时候都是先放肉嘛，然后就伸一只手可以啊，放进去都 OK 啊，摆好啊。然后要是哦，拿肉上来的时候不容易拿，哎呀，哦，所以就小白老师不能用倒的吗？直接翻过来倒出来啊？你一下子全部都拿出来哦。那大部分的那个肉都是拿一条两条，就这样子啊。还要多一点的话，多拿几条，就这样啊。哎呀，而不是说你直接用倒的话，就全部里边的那个肉都会一条一条的跑出来，不然拿那么多干嘛？对啊，腌肉都是很省的呢。
所以对了，我们老师，你刚刚有讲那个福啊，我们过来福啊嘅，不啊，哎，我呀有鬼头刀，哦，好，谢谢。哇，福啊还是福啊？斧啊，福啊，哦，那个海的我就比较不太认识。好，那后来我发现我们这个社区的杀猪的时候，他们尤其那个我们的头目达曼的嘛，他就很喜欢腌肉。可是后来我发现他们腌的肉拿回来的时候，都黄黄的呢，白白黄，而且也喜欢那个什么肥肉啊，白白的那种，变成黄色的时候，他们说最好吃、最香这样。哦，我不知道你们那边是怎么样。我们的是水水的、酸酸的这样，也不会很酸啦，差不多就是有放那个什么，里面有放那个米嘛，所以有点酸嘛。对，他们就说这样的话比较下饭啊。哦，我们那边的小北老师，你们电光的盐巴从哪里来？都是去那个巴沙瓦利那边，去那边拿来的呢。那个老人家他们都会用走的这样。以前啊，你杀了维纳，还是去找亲戚的时候啊，大概就那个时候就拿回来这样。以前是没有，我知道是出盐不是用买的呢？好像那个亲戚那个什么，高卢鲁安那边的人会给啊，那个亲戚啊，哎呀，以前买都是一袋一袋的，用那个草绳的袋子，很大用很大呢。对，用草绳编织的。对啊，那种一大包四四方方的，不，对，就是那种。四角的嘛，不啦，一样的正方很大，大概1米，有1米吧，1米宽呐，四方啊，1米四方这样啊，我有看过啊，那个粗盐。可是你单独这样子弄那个盐巴，粘在嘴巴的时候，苦苦的。你经过，啊，不是精致眼啊。因为之前的话，我就觉得说，可能是那个什么糖啊，砂糖啊之类的，冰糖啊还是什么，我不知道。现在才有冰糖嘛，以前的话，我就可能是甜的这样啊，结果苦苦的。Hai, ni sa tabang tu kita. Hai,以后你kami好把给你的米酸都好把给你的其他腌制的东西了好。matomi paacaan no itirai yesu anza itirai ya hotong alihai no michilahan. 可是比打 lift 搞过，来过过蛮耐，按照我们绕来都会讲啊，都讲到五西绕西绕捏绕西绕捏，可是它明明不是西绕啊，那是米吉拉汉啊，不啦哦，我们不要把这些没有经过那种呃特殊的那种方式去腌制的，里面有2种步骤的，我们不要把它变成是洗绕。洗绕是一种很单纯的那种呃腌制的过程之后的那种洗绕啊，那些外面卖的只腌了两三天的那米吉拉罕打过邦安多雷拉，好，按照我呀，里纳洛汗它又是在我们巴沙瓦里面，里纳洛汗又是特定的这些呃
猪肉的部位，我不只是猪肉了哦，不管是什么的肉，是只脚的这些哈，然后腌制的鸡的肉没有人鸡腌的，然后2只脚的没有鸡腌的，都是4只的，狗的也没有人鸡腌的，大部分都是山猪啦，家里的猪啦哦，你看那个脚或是牛的，诶，也很好吃牛的哦。我记得小时候有吃到牛的，然后他去腌，然后是很硬就对，可是要煮很久就对了。那个猪肉的最好吃了，是稍微腌哦，腌大概是20天以后再拿出来去煮一煮，那个那个盐巴的味道很重的，统统都去掉，又吃一下厚厚的皮，而且带一点咸，又吃肚润跟哈卡，味道真好吃啊！请问一下哈，那古里在好不好？鸭西肉要多久才会好吃？几个月还是几年？半年，半年。好，我算马达赛，也然过那么阿弗啦，讲过马达赛。那有的很挤的就3个月，3个月的血肉就可以了。今嘛古米萨西拉歪有分吗？有的人说不行，没有。我说过你那好，今嘛个米萨西拉不是这样，米tanam个反应那样，你的要米萨西拉觉得你的西拉不好。它不会造次了，它不会再积烟了。好，呀，makapahay kung sa sila kami好，它会继续烟了。啊，对来，不是说你第一次烟你就继续烟，不是，是米tanamay misa siraw at tamlaw放在ku siraw nila hao laot sa tutingra misa siraw hadiray dahilangan no ngasaw misa titi san hao mipasok tu wa sa ya Tira avaki mavana fangcal ko sirang di kami sa talan ho sa tata era ko roma nira atam daw tayo tumiraw turang sa how bi sumal ira itu si ira ika ikor no ni tanga sa to singra ngai to talan ho singra a singra ko ta situlong sa siraw matira fangcal ko siraw nira atiray atira ko sa chiao no dia ai tamlaw to pisanga to siraw 有一种好像习惯性的叫一个很会做，因为一只猪可以做洗脑的东西，如果做的不好，那一瓮统统都丢掉了啦。其实那个猪全部都可以撒洗脑哦。呀，发挥，明天没撒洗脑吗？没有，都是背部的肉，撒洗脑还有腿部，哦，大部分都是背部这一边的了，哦，撒洗脑湾。那脚这一边脚这一边跟头部这边大部分都是变成为就是里纳洛那种巴沙瓦利，里纳洛呢就是腌大概差不多了，2个礼拜，好ya tuko ya ko titulungay bi sakarafi ano lalaya hadra kya rumah itu当家林纳路来，就晚上就可以把那个拿出来，然后煮一煮，晚上就吃那个，吃的津津有味这个马达塞掉，好呀，林纳路pasawali ko nila，好。在那个好，伊拉努pasawali ay kami好，他们pasufaun nila nga ay kanang kunang lai，努kalingku kami好。3个月、2个月后，可能对了再把书法文好，mga ay tuluhan, no puso nga isa hao at ay tuluhan, ano ira kung matira asilaw. 那tuluhan so 就不是洗肉啦，才ku silaw ko ra. 这就洗肉ko ra. Umagula o kilo. Misilahan han kung ang ano ra.我给肉还跟当然我们不能讲说不对哈，那各地方的名称各自说法不一样啦。好，给肉还巴沙瓦里给你好，就是要芥菜给你腌的，好给肉韩国的啦。不管是你在家里用盐巴好揉的，或者是用海水去腌的，那个都叫给肉呀巴沙瓦里过啦，卡米阿米斯。Kiro ang Linalo na nahay
也在跟爱马萨西绕啊，弟弟给咪，比如说猪脚啦，哦，猪脚还是猪头皮啊这一块，你可以去腌哦，去结啦，20天也都可以哦，然后吃差不多了，你不是再算时间了，哎呀，妈呀都，另外都过法律做上马多阿塞，tantangan to ko ila kami kaya linalo sang mato asay. Uya sa to ya titulungan iluma ababayan hao. Bi sa palu to, bi to palalu to fulat. Hao. Sa palalu to fulat. Ya faina yan kami misalakan to nila kira. Kuya linalo minukay salak tangtang ada mi tangtang. Matangtang hao ya kacil kira. Awai to kira. Hao. 就那种很适合的咸味，吃起来很好吃哦，皮又厚厚的，我有那肉啊奶。好，那至于背部这边，好，有的是腿部这边，可能有的是马嘎恩有一位伊拉古萨利嘎嘎吉拉，你把做都把会这样，usah pakan好啊。哦，那总不能拿那个猪脚给他们吃嘛，对不对？mana anak satu kucu jauh dia malah jilah，我嘛jilah还，你都在都比jilah kira，有的时候就拿来做什么炖，这一条mana mi炖，这比炖个dia yang都猪脚，哎，先生，哎，uruma kurang hai sabitari tia sirau atau tia linalu anak Israeli, uruma kurang，这样，我要都一起安尼啦。在马海马上去罗马都不是古人不是不一样，是我要都我形式是一样的东西，不是没有放在一起了，没有放在一起，分开嘛，没有放在一起。Materi ko bisa siraw sa nato unian ya mijilahan hananay at ya siraw hananay masa siruma to ko pipatelina now masa imernir sa kura sa sirawan nato ko sura ko hani kami madala ni hoy ni siapay kami hakeno to nangra usuan mo to asay aka telien aka pafalian ko titi saan 也就是说，你要压，稍微压一下，不要里面放空气，是吧？麻烦啊，把它晒好，里面不要放空气，有空气就有细菌，有细菌就会腐烂。好，除非你盐巴，把木阿看很多盐巴，可是又太咸，啊，你来过算把它晒好。为什么它就不会咸？因为 盐巴跟细菌会产生怎么样的作用？好，那应该大家都有理解了哈。是盐巴是被淹死的吗？不是嘛？不是。细菌，哎呀，告诉你们，细菌是淡的，盐巴是咸的，然后淡跟咸的密度哪个比较高？ 是咸的，然后这个咸的进入到淡的地方，就把细菌撑坏了。这个情况，这个原理就把细菌渗透压了。对，就撑破了，就这样子，细菌就死掉了。啊，对来过啦。好，所以为什么细菌不会存在？那都，所以那个肉不要松松的。 所以那肉放进去的时候一定要压，里面不要有空气。上空马达塞，你看这个老人也都知道这个，为什么？这就是他们的经验嘛。你说大拿嘛，能了，我的手气这么好，上一次为什么很好？这一次为什么不好？哎，上一次我记得好像很出力的压，这一次得两个，你cara ke ci mayau ya honi takwanan, cila sakamo tawanan uruma tika patelia utia titik ya mimana yang matira tu natak unika saka solinga aku miteli kia sanku anini solinga tu aku 很好啊，这就是他们的经验嘛。Mata asai ilai tu kuna na penekan nangra tu di tayanan nangra umaku ni misuara ko ni aka tawanan ko nanomi ta'rifan at max kami
不管是好也好，坏也好，坏的也要记起来，好的也要记起来，好坏作为你的经验，以后就不会怎么讲？好，在这个办米了还在tadi iya, hao, matirai ko suan mato asai, hao, 所以mato asai hananai hao, 在ko hahakenun ko suan no dia ayo hatamlau, 可是 kita yo kamang hao saan ko valu sa ita, kisu ko sa piman sa hao kita soalinai, awak satu tangra hao kia, ana betingirai tu suan nang raitia ya hao, mimanai amat ini sa o kita tsaka matira ko paru tsaida saka o tala tatingilan to ko suan mato asai diga ani dito unika to asto no tira ngakiri saka ko sa mit pasasyo to ko paru tsua na mima na tia ka mang sana ko paru tsua ani ni han hai pati ko kita hao hai pakai ni tura linaro atau ni pichirahan hai asara ko honi kami hao ya pichirahan na ila ko para tiao awai iti o panan no mato asai uman o lita ke sao misal rumah sa ko mato asai iti ho yo mi fadlahong ito ano sa ho tsay taro mi ar mato asai mi ya mi fadlisto fadlahong ho la no ya lita ke mi ho ya ni ho ola mi ripa tu itira yo matuni o chingrao la ripa sa mato asai bisa panahal dia lita i la no yo magu kambang ho mi kia ho kalau yang kumisawai sa ho mato asai sa hangge fuat ku yo fungoh no mato asai hai sakima sa miripa dia panan hananai anini patire ko rip no la dia ka dan mi miripa masalah tatal dira usuta sa dira mafurukai kira diga afuruk ni ha ya purpur saja ma purpur mataya arafu hau matirai saka mijirah sang mato asai anja teri lagu pina asapat teri na kiaya bitulikan hatapes hau bicara hau tapi lah tai xiao lah hau tata ya ano ada hai satu kali hau ya fakar kami hau ya fakar teri tira ta takang mijirah kira takarau kunguyos no fakar iti raja ita hatapes kakahalay hatsay hanami ala ta ala kacirah rasiras hanira rutarut hanira tukamay yang kasa fenai ni titi dia rutarut hanira babaal kacirah tri ni dia kurang dia titi solinga kapa na araw na kamay nila nang sanusuan ni siapa ni lagi cu sang ukamay manglo kia patraw nira tataang patraw lagi cu sang kia patraw nira mga ayaw kia kayaw no kamay tayo ipatalaw malalicho to ta ya talulo to na pipi to talulo aja mga ayaw na talulo nila atangasa ta ya aja ti aja sister han sa tiku tariyo ko na mitaryo kira hatiray ko pi sa siraw no mata asa iti akapavarian ko titi chongtian ko niyan hao awako kongchi awako sijin hao hatiray ano cicira hao anja kasolin na isu pipindas miha kelongai kira ko nini ko Viking to nini fali hao ira ko Viking kira ko fali sabul to ko Viking tora ya hao so saka tsao kafangtal no siraw isu liganan hao utapila uya ya honi ya hatapes hananay mafana aku mato asai mi tulik to hatiray malu pichirahan o pi sabi hatapes saan hanya hakia tu flat saya hao o pi katayaran nangra o pi pawari hana tu mamaan kurira mato asai hao ano ira ko maan ya hatapes kami kakahat kurira salakan ko na malu pichirahan tu titian hao ni away ko malo patilian ano ya saya magya mauni gurira san uriri sa makuratsay malo pisirahan malalam tayaran itira sa kakasa to saya katatulong gira
malalam mata asay matatulong sa kainang ra kurira aswal no mata asay iti kurira na sa mavana ang mata asay di patulong tumalo tayan rato kalumaan how itua yahkwa mi sasiraw ko mata asay ti yaw anini tu cetu kesakiras ko mata mi bacuk tu vavui jimak tu lungan sasiraw tu iti yaw dengan so how sepat palatam kami有四季kami好 kita 有四季palatam 好tira i春天kacanglahan kami 好刚好是有考服站考服站no ni o ya o alupen 好一dia sang malinga tu ci coong kemudian lemut rebus itia ka misa tapangku malinga itia mau mah itia daerah satu iya terus tunuh ya kacanglahan mata astu kiawawan nira kumatu turmus aku cahok ya wina nira cihacul tu kira cihacul kalau kawawan nira hau ya nawawa ini patima kunawawan hau ta cihacul tu hau kunai wawa hau so sa aje nawawan raw tu cihacul kunawina nira hau tataang kalau amarahal kuna wawa hau nawawa nira tatahira satu hau itia hau ya aku ji mi tira ikasinawan mi tilu kumatu asa itia ya hau kasinawan nahan barak mi panai hau ta natak ira ku limau nuatu asa itare rutuk itia na itia tahu ka ci wawa kuni o tomamangai tufur kuni favui kuni alupen itia ci limau ko matu asai hau tare rutuk alup tangra hau tu ya kasinawan hananai hau natak ira ku pasafa ai ira ku cai pasafa tu ya kasinawan hananai itia ku pi alupan itia ku bisa sirawan no itia ayo to no anini itu satu anini hau isirau hau itu ka mati ka sausi kuni o cici hananai hau anu cili mau terlalu tuk tu anu cili mau ani ila kumaan no lalu maan mi pasuk tu ya osau sasirawan hatuman min kumaannya ngasau ya osau hau sasirawan di hau ceka hatira malang masa sirau pan ni kami hau nawawa hau mati masa tak nawawa hau mati rai ko dia hau daerah satu tira大概有半年的时间daerah satu kacarangan kami hau mga itu taklif ko kacarangan itu ku makan kura sirau lahan tura pipanayan iraw ya katerang sirau uya ku ya kaso ay akanan materangay sirau kakanan uya saya faluhay sirau kami ko lepan ni ho cici sa itse atire ko pi sirau iti ayo kumano mato asay to ya sirau hananay na saka itsua bisa sirau tu ni na sirau cai ka ilutuk hau anu soalin mi alop kiso tu ni na tini ilu ma mi sa sirau tu ni sirau na mi ala tu alihaya acirah tira ilutu sa ira tu mi kutul tu ka kutu mata asai ti tu faki aku atah wawa tatalalu tu kita mi lilu tu tilu aku san itsua PS tu nulutuk macuk-macuk di da talo anira kecorhan bulan no da just nya karma katanya alu nya nanum utuno tu itira ulah daya tu man da talo anya lang ukasui kumari katai agaga saragara katutu rafi ma kun matira lengan tu daya saji lausan ya pingiruan kami maan kami tantangan na mavana enamahan
Osakatulo to arumi artara kami na taira cira miteli dia tilu ni rao. Na citama itu sapatiku kami hau. Cita cupi tuku cita cupi ai. Uira kira mi kanan dia. Dengan kan hami kemau. Ketas muku ni an kemau dia kira. Na ucap cupi. Na yo ku hau kia saangre. Ersen yo ku hau. Oi wawa kasakona ku hau. 我反正我我一点，你看我都感觉是太苦了。好，我第来个比沙龙比过多点fakir，一点kaci tamah ni lah tu ya ci cacupi itu atiti hati rai ko mato asa limala ni lah tu rira na ira ko cacupi na ira sa ku kata ti haiti hati iru tu kawai dan uya ca cacupi ira kan itu gaji matang tang aku ca makura ca sak mata asai tirai kira batu asa itu bitang-tang udah daya nama arau deng ya ramal ya sepitang-tang aramal ku pa dikatai uya sana kurang ifafat nama arau kia era rumah ai satu mana satu tusa zusun 2个在那边吃tirai ku maku kamang kami ku terus mata asai所以也是一个经验啦那外ku hatirai retak an ini awai ku hoiwe aku tora kamatira ami kutul tia faki pinganganan akura pinganganan akura saka atira ai kura ta ya kurang no mato asai tia kami hau iraku sora kami hau iraku bisa ngaan no mato asai 是很丑我的uminanaman no itia ayo to no Taiwan saya kafana aku amis kupangsa amis sangat tu ni aku orang unano mi tanaman to di tangga bulan saka kuma ayaw ku tangga bulan mi nanam to di Taiwan nanay saka bisa mol kita to tangga bulan mananam hau changra mananam kita hau changranan mi nanam mi fana to bisa ngatunya kurang 比较丑一点了。后来是以物易物了，本来上海的古人那个在一个他大概古人上说你小白那个古人做喜肉的嘛，而且地好也不是很大，这不是很大，要古人一定要你那satu yang itu 那个酒厂的酒瓮那个很大你这个这样会除了吃的之外，剩下的可能在巴卡图姆斯啥个我都谢绕你那阿鲁曼都个亲戚朋友在我们那欧少都在巴卡图姆斯你那当然要kurang在还dia好mamang ko kurang kira atau tusa dulu ko kurang micirahan dia sirau sa tirai ko bisa sirau dia hau sa sa sirau ko mata asai i rumah sa no suerte honi sa ka ci tulong mata lau ko ya saya ka fang jar ko sirau atam lau hena sai cina bisa sirau an sai ka fang sar ko sirau nila sai to paliao cingla sai to paliao Thailand saja tu ya tu lalu maan tu atam lau cima ke mafana ya apa ki bisa sirau 一定会请他小洗脑，自己也不好意思了。这个方向我的洗脑说的，只这样我都没难度没打打，慢啥，把你怎么的了？什么慢啥？我们也自己要想到，我发挥一定要养2年3年呢，多少的人力，还有物力，就是你种的东西跟你的人力是发在这一条猪里面。然后一个瓮里面的肉通通丢掉，那你说他的心里怎么想？他一定不好意思吧？这样，所以这个是很大的负担呢。所以为什么不会造次？也就是原因在这里。在土巴里要进了，找个方这不行了，在土巴里要好。那要巴里要外个好，为什么越来越好？因为不会太差嘛，不会太差的人。还可以接受的人，下一次的再来就更好了，他就越来。对，第一次马上就不太好的，不让人接受的，法拉上来多好，他不会再来了。第来一个bisa sirawai nanai acima ko bisa sirawai satu kita hau, natak
我们几多龙爱好大看有里头nga烧安起码过的来如说来讲话你个没好nga烧还能呢我老罗马安那过的安那米把中都发布马太来两个在讲发起好要发起一定会请他的啦会来这边到这个家来吃啊第二个米到阿米sana呢mingulu tu faki mingulu tu faki ko dia ayo mato asay o tsay ko pimaan tayo jay aro mi mi karang mi resi mirsi mato asay dia kapal milisian umang ko milisia 一个是在里外，一个是kapal，没有kapal，有几人给你好，有几人sama tu kapal saan lisi amilisi， 一个sa tangu sana alu lisian， mangira ira ko hara， ira ko kafus， ira ko mama na putingan kira， malang tu sa akaising， malang tu saya lalu mana kuasa tu， hatirai ko matay talangan ko vaki， di ako hatirai ko mato asay hanane， caca kumaan talang sa satu vaki ano mi ting ting su tu titi orai ira tu kopi acan kira tu mi ting ting tu futin mi ting ting tu titi no fafoi hau thailam tu vaki krong sau ku taralikan hau thailam ga vaki sto ku mato asai kau no awak hai awak ku liali yang no awak saya pilih yang gua hai sao kau tu Thailand dia bagi ni itu dia bagi ada lai pi nguluk tu bagi itu ya ini tu ira tu aku nguluk tu bagi awal itu nah awal itu ku pikaka no bagi tu tayar hane tu anine kira nah uruma itu ku urip tu pakaraur ku batu asa itu aninea kambangai urip saka batu bisafa ai tu ku aninea wawa tu matu asai urip hatirai ku nanang no ya caip ka saan ku aninea wa tu nangra urip dia tu aniar anong pataran ka ku tu nangra urip pakafiluai ka ku hakini caip ka saan ku aninea awawa ano lato ano sa ulin patikon ko oli pakafilu samra papitulukan tu cecai sa aya ada cecai tu pakafilu saya tulik tu aba fukir saya hatirai 可是现在的小孩不会这样想了好那mana fana好 no anina itu kunya oli anini san kita umat asai asa ulin aku tulen kun anini ayan saya hai pakafilu oh hai hatira aja ko anini pihak datang tu jika oli anini ai saka pagane itu dia pi sa sirau hanai Roma agatawaran 好sirau 其实它是一个字根好那这个而且还有个毛发法里呢米萨sirau 好米萨sirau的正在米萨sirau 好比萨sirawan 好比萨sirawan 就很多的样很多的工具了东西了哈，比萨西很多的工具了，比如说像比萨西兰，像这样我哈达波斯，好，按照我发嘎把点都滴滴好，那好。那发嘎还能比起来很多个都是要比萨西拉湾过来好，按照乌鲁玛好比萨西拉湾多了，你做比萨西拉也都可以。好，你的古玛安的东西比连苏迪亚西拉比萨西拉湾一地拉森好也是第来都的亚国人好也是算在里面好我的人好也是算在里面好，但马冷比萨西拉就跟才我说的有两个很重要的步骤，第一个就是先用盐巴及腌制，腌制的时候记得不得有空气，甚至于要很均匀的把盐巴涂在上面。可是你不需要用挤的不用揉
头的不需要，就是把盐巴就是很均匀的涂在上面，然后就把盐巴就夹在你切割的部分，然后把盐巴就夹在里面，就送到这个瓮里面排好，然后稍微压一下，尽量不要有空气。这就是比萨西拉的方式。然后呢，当你弄觉得已经没有可以再放的话，你再用石头压一下。为什么要用石头去压？就尽量让它靠这个重量把空气挤出去。然后过了20天到30天，你就可以把它弄出来。那因为我们还是要找时间嘛，对不对？不一定是那规定的那一天多一点点都没有什么关系，可是不能太少就对了。然后因为它究竟是它的血都还没有被这个盐巴说超嘎还有那啦稀释的时候没有脱水，然后还没有被它脱水的时候就还不行还不行，所以它差不多20天到30天多一点都没有关系，再把这个肉呢在瓮里面就把它甩一甩，盐巴甩一甩，然后再放在另外一个地方，全部都拿完以后呢，你再把这个汁再倒在这个普拉万这边普拉万这边锅子都可以再去煮沸它，然后再把那个上面的这些血啦什么东西捞起来，可是不要丢掉曼古拉比等它闪烁都跟它跟到都可以可能在我们来讲是太咸了太咸了。不过它究竟是有这个猪肉的味道会比较香一点，跟比你沾盐巴会比较好吃一点它究竟是有一些油脂嘛会比较香一点就用这个东西蘸来用都可以。然后呢，你再把这个你在煮的这一段时间，或者你捞完之后，在冷却这段时间，你就把猪肉再放回到这个瓮里面排整齐排好尽量不要有空气排好但是也不要挤压的太紧就差不多就叠好叠好的压，稍微压一下子不要有空气就好了但是当你把这个汁再拿回去的时候，它可以渗透到里面渗透到里面。有的人是我记得我有一个法器是用什么方式？当你装进去的时候，再弄混这个汁的时候，他用什么？他用那个梦呀，他用那个米手，对，因为他这个人是很迷日本人他说我的洗肉是用米手洗肉山。我有一次我有事然后当这个还是热水滚完之后呢，然后拿上去，然后那个然后我就把那个米手它再把它化掉，化在水里面化掉，化了以后再弄看看手可以伸进去以后呢，然后看看里面是不是还有一些的沙沙的盐巴，不要有很颗粒太多就一点点有沙沙的感觉就可以了看看有没有，然后没有的话，完全是平平的那就撒一点盐巴，可能是还是太淡了太淡了，撒一点点，再弄都不会化了，还有一点点沙沙的感觉的话，你不要说颗粒太大了就不行，太咸了那好，然后再等到凉了，又有米手的味道就是我的法器告诉我的了另外一个法器然后就猪肉都那是那个腌肉都摆好之后呢，再把这些的酒放好之后，再把这些弄进去，到差不多了差不多了，再把石头压在上面，石头压在上面之后呢，就盖好就盖好就这样子就再过半年但有的人是
不是用米酒，是用高粱酒了。高粱酒是比较强烈了哈，他们说3个月就可以吃的，那是现代的人的方法了。我想就试一试也可以了哈，因为究竟是高粱酒是比较烈嘛，所以它对渗透力也蛮强的，可能烧也烧得会熟透了哈，那个猪肉可能也熟透了，所以他就用那个高粱酒的。会不会苦我不知道啦，看有的人是不会有问题，可是会吃起来会比较苦。但是我那个法蒂的吃起来就有那个米索的味道了，就跟那个巴沙蒂莫这边用那个什么那个糯米的味道是一样的感觉啦。过去我记得我们那边也有用的是什么那个酒酿，用酒酿的方式代替酒也可以，也可以。可是台东这边好像是糯米的样子，有一点带酸酸，然后又有些是干干的，就有点硬硬的哦。可是我们那边的，我记得我妈妈跟我说的是酒酿，可能会比较好一点，可能会比较好一点。但是如果你酒酿是酸的，可能也会变成酸的，也有感觉。所以为什么南边会用糯米，可能也是感觉。后来因为酒酿也可以蒸馏嘛，就用蒸馏的酒去做把熟泡嘛，所以那个过程哈，刚才我讲的加工那个叫把熟泡，刚才我没有写哦，我这里加一个把熟泡哦，第二步骤是把熟泡哦，会写吗？PASOFAW 把熟泡就是刚才我说的那个过程。当然了，那变化是不多了变化是不多，变化是不多了就是这些，这个才是纯粹的这些喜好，所以我们不要小看这些老人说的喜好，它是有一定的过程，不是我们一般的随便拿这个盐巴涂一涂，然后2、3天就腌起来了。那因为太深了，然后我们就用烤的，那个不叫喜酪啦，那是米其拉汉很多米其拉汉米其拉汉我们吃起来就有味道啦，对不对？像我们烤肉不是吗？前2个小时先盐巴腌的，那个不是叫喜酪，那个叫米其拉汉。那里纳肉还是腌了好几天哦，可是它的部位不一样里纳肉是部位不一样，我讲的脚是猪头皮这一边鼻子这一边，那是你腌起来煮起来那好吃又软，对不对？鼻子这边头这一边，这很好吃的，所以不如大家试试看去买这些东西。大家也许看起来一张脸在那边，对不对？也许你煮起来不好吃，对不对？你先腌的先腌1个礼拜也可以啊，然后再去煮，你试试看。然后因为究竟是里纳肉，对不对？你可以加很多的料，其他的料跟现在一般我们在市面上卖的那些在做活动的，你可以加一些料对不对？有的人是用什么腌的时候下面就是其他的腌法，然后腌制，然后腌制品下面是用那个什么呀？肉桂的叶子下面铺肉桂的叶子，然后把这个猪头皮猪脚放在上面腌嘛，腌，然后一起放上面都腌，看1个礼拜、2个礼拜都可以。告诉你你不要吝啬你的盐巴你吝啬你的盐巴，我告诉你，你的腌的这些里呢会抽掉，你不想抽掉，3天就要煮起来了记住你要过1个礼拜以后，你必须要盐巴稍微多一点否则的话就会抽掉了。所以为什么老人说第一次腌的时候，盐巴绝对不能太少盐巴不能太少。那第2个步骤的时候呢，刚才我说过了，要盐巴稍微扭一扭，拍一拍，然后当你在做第2步骤的时候，盐巴就不要太多了，他们
的说法是这样子哦，应该要很了解很清楚哦。这就是我们对米烧西酪啊跟一般腌制的方法啊。一般腌制的话，你可以做很多的配料哦很多的配料都可以哦这个3层肉也可以啊，比如说3天2天的，你可以拿很多的，就是像中药之类的东西配一配，然后腌个2天3天也可以啊，然后烤一烤也好吃啊。可是你不能讲它说是喜酪那是米其拉汉就好了哦，那个名称叫米其拉汉啊。叫里纳路，那可以勉强的可以说得出来啦。可是，一般老人就是只要不是做喜酪的部位，都叫里纳路啊，那么大赛回啊，那现在也都可以称了。你不做喜酪，哪个部位不做喜酪的都叫里纳路，没什么关系，不做喜酪嘛。哦，可是过去老人他是有一定的规定了哦，脚之类的哦，要割起来，有没有？要挖你啦，要风啊，那个他们都叫腌制了，就叫里纳路哦。好，大家有什么问题吗？好，可以可以互相的讨论。我先讲一下我们部落那边的哈，那个因为我有看过我姑姑啦，大姑在做那个一整个猪都有，除了那个头啦，就是头之外，全部那个身体全部都做洗肉呢。洗肉，还有骨头啊，有骨头的瓮啊，内脏啊，也有内脏的那个瓮啊，还有肉啊，也有肉的那个肉啊，鸡肉等等它都有分啊。然后大部分先吃的大部分都是那个内脏啦。先吃那个内脏，吃完那个内脏以后，他们会一直讲说，这样的吃肉的就大概就吃肉咯。吃肉的话，大部分都是在那个什么割稻的时候、插秧的时候、什么的时候、农忙的时候会吃到。然后那个什么完工的时候啊，他们就会啃那个骨头，那个有骨髓很好，很香散啊。那个老人家他们的瓮我们的那个瓮呀，那个口很小，所以呢，他们都是我看到的是那个我姑姑用香蕉叶用大概3层的香蕉叶给它包起来之后，然后绑起来，然后把它边边修整完毕之后呢，把阿夫安尼拉呀那个什么灰啊木灰啊。那个厨房那边弄的那个灰嘛，弄湿然后把包起来，整个口包起来，这样不要让空气进来，这样啊。对啊，对，因为空气有细菌啊。对。好，我先跟你讲哈。好，小白老师，刚才你讲的骨头跟什么都会分出来，分出来，还有内脏分出来。我告诉你，那个叫米其拉汉。真正的洗肉，就刚才我讲的是有，对，都叫洗肉啊。对，就是对啊，你们都叫洗肉，我们那边是很严谨的。洗肉是刚才我讲的2个步骤，就是那个洗肉，其他的就是米其拉汉。米其拉汉你不要吝啬盐巴，你可以放很久，但是最后要用煮的。那骨头难道你那个骨头有时候看情况啊，排骨的话你可以当洗肉那脊椎这边一般都会用煮的还有内脏也是用煮的，不会拿来当洗肉用的，不会。那只有是什么？好像那个洗肉的那个所谓内脏那个是油啦，像山羊油啦，什么猪肉的油啦，那个油那个可以去做洗肉那个油的。可是真正的肠
那个是都要用煮的，所以我们都叫它米吉拉汉，把那个是不是当洗酪用的，也没有把它变，也没有弄2个步骤，把酥泡啊做什么没有，真正做洗酪就那个排骨这边跟那个刚才我讲的那些3层肉这一边呐、跟那个排骨，里那个是脊肉，对，里脊肉，那个里脊肉很早很多人都已经沙西米了啦，里脊肉没有了啦，里脊肉都沙西米去了，所以那个才是真正的用就两种步骤去做洗酪了，那其他的都是腌制，他不会去做两个步骤，不会做2个步骤，他就到最后就拿出来就是煮的，那脊椎骨啊，或是肠啊，都是用煮的，没有说把它做洗酪这样拉，因为太硬了啦，那个肠太硬了，都是这样子，星系，如哎果说按照你刚刚的逻辑，那个林拿路等于米吉拉汉阿弟弟，对不对？他有米吉拉汉阿迪蒂里呢，对，应该是这样子，一样嘛，一样的意思嘛。对，一样的意思。米吉拉汉阿迪蒂，对。像我们那边，像我们那边有蒂莫马刀啊，他们是皮肉啊。像我们那边皮肉啊。像我们那边有一个情况。啦，罗恩，对，那个卡吉罗恩韩国的，像那个蔬菜之类要腌的话呀，达里纳罗恩韩酿，我们的说法，对呀，我们的说法是这样，植物的话，对，然后那个河边的鱼的话，卡吉罗恩，那个什么，那个山猪啊、猪肉啊什么。这些动物的话比较大型的在西拉问妈咪，我们是这么分的，西拉问，对，对，你们那边的说，对，我知道，对，一起我们那边很大，那好，所以那个做洗酪的人，他是很清楚了，可是那个脊椎可以做洗酪，他就不会做了，那是用挤啦就好了，米挤啦，拿出来是一定要煮了，所以要煮的就是里纳路了，我们那一边都叫里纳路，就是要煮的，还有肠也是要煮的。反正要煮的都是里纳路就对了。哎呀，那我玩。把电话过来，我关。像那个，请问一下像那个安纳杜啊、达基利斯啊，那个又怎么分哈？达基利斯。就那个鱼头啊。鱼的头拿去腌制是那个啊，你们叫洗料啊？是那个是。听不到啊？听不到吗？听不到吗？哎，可以啦。听不到吗？有啊有。嗨，安纳豆就是主要有抓鱼的一些地方啦，比如说白手莲呐，然后就是林埔这边呐，大天诺呀，那加州好，别了一下，乌斯比这边对它的北边多下达古米也有安纳豆，可是现在好像没有人在抓了，以前就在那边有。bisa rumah itu aja tu anak tuku matawasay takumi na ipin田主taka amis satu kira ila ku mifutingay
因为我时常会看到，就是那个炸弹椅很多啦，他们都在围那个炸弹椅啊，所以他们就留下了，就留下那个头跟内脏，就去腌就对了。也许是因为他有血比较多啦，可能腌起来可能腥味比较重吧，所以味道会比较让人会有一点香味吧，我不知道啦。可是米萨罗马爱就是喜欢会吃那个配那哈卡沙罗马爱多论可能很少会做多论了，因为人太多了，做多论也来不及了也太费事了。哈卡煮一煮，摆起来就好了。的吃得饱就好，还有腐咖，对不对？腐咖一摆就好了，跟那豆有蔬菜就蔬菜煮一煮就好了。过去是这样子对，所以对喜酪各地方的称法都不一样啊。但是有一个很重要的地方，刚才我讲的那2个步骤把熟放一个是米吉拉，所以那个腌制的第一个步骤的腌制就是米吉拉汗，第二个步骤就是要喜酪的成熟度了，叫把熟放就是把熟放这一点的特别的是一个重点对关于喜酪这方面这方面，也许大家对喜酪的观念现在已经是比较没有那么过去这么的严谨了没有过去一样喜酪认为说只要是盐巴验一验的都叫喜酪，不是的。其实过去对于喜酪是非常的严谨。好，我告诉你们，过去的叫卡拉拉部落这边他们是专门拿那个里面有一个叫叫附着这个内脏的这些叫肠系那个我骂那个不要嘎拉塞喊的那种马达塞，可是有人误会嘎拉塞以为是塑胶，这不是嘎拉塞喊马达塞回来是像泡沫一样的，里面有空气。我记得我们在集会所，我们在延平馆这边杀猪的时候，是谁去了？在杀猪就有那一块，的确是会跟那个泡沫一样，是里面有空气可以保护内脏那个东西。你看，卡拉拉就是特别重视这一个，他就把它延伸成为卡拉斯卡拉塞叫卡拉斯了，我的。但是有一定，所以老人去称这些东西是有一定他的理由在里面的有一定的理由。把熟放，对，Singsi, ya misoran sa iyo ni puno futing misa silawan anato angkula。不是，安纳杜是专门用，好像是炸弹椅的样子，炸弹椅的头跟内脏。对，炸弹椅的头跟内脏。炸弹鱼的名称或安纳杜，还是说腌过的？不是，腌过的头跟内脏。头跟内脏安纳杜。Patuol ka ko. Hai. Kuya anato hanane ha. Hai. Ay o tinai no kakahong 飞鱼的内脏。有刚刚呀炸弹呀嘎住安样过炸弹鱼。对。然后它的内脏还有头部是腌起来安纳杜韩国人呢。Kuya puting to tirahan Zai ko anato ang umanay. May tirahan puting ko. Matirahan. Luma satu sa patuura ko Iti mataas ay ami tirah to siraw hananay masato ni nusing siho ni Michirah to man kaay titi. Tsay avulad
pasuvau tusan ha. Ya吉拉奶奶嘛，算了，新小你一定是出演了，出演，你爱用那个精演细演哈，米萨西拉没有办法，嘎叽，不入味啊。我们satu ya bah sapi pasubau啊bah，以前是纯粹五米酒，那个什么太白酒什么都不行。那个纯粹的米酒哈，料理米酒哈也不行，一定要纯的米酒。Gula sapi sasiraw sapi pasubao hananay. Ya mi pamisuan ha, ya mama ako itia ha. Mi pamisu jira. Tsaka kakso. Tsaka kakso nauhan ha. Nauhan ha. Tsaka tatudong kia jira ma. 好，所以那个手艺很重要。我啦，一个是经验呐，还有那个技术技巧。米萨西拉外，对呀、经验技巧还有那个心态哈。在比如都no mata asai kami ha. Tati ako misa sirawan. Mahana ko itia ho mata asai. 怎么的？mi kutulay kira ku faruzo ku kamay so to faruzo ang mi tayaray at tamlaw. Ayay ka ratsay ko tirang iso haw. Ano ma taratso wa saya ka pangsal ko mi tayaran. San usual to haw. Anjay ka pangsal ko faruzo iso natag pasitsua to ko mi tayaran iso irak ko maraway iso to di o tayar saka ano matayar iso sa rusuran luluan ko no toas mi tayaran